Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Halo guys, wah ketemu lagi guys bareng ondel mama guys. Hari ini kita mau cari ondel-ondel lagi nih guys. Iya. Ikutin terus keseruan kita hari ini guys, mencari ondel-ondel guys. Oke guys, apakah akan ada ondel-ondel guys di sana guys? Oke, saksikan terus guys. Check it out. Itu ada badut Hello Kitty guys. Hello Kitty guys. Dadah guys. Wah, iya joget guys. Happy sekali Hello Kitty-nya guys. Oke guys, sambil jalan guys kita menuju ondel-ondel guys. Apakah ondel-ondelnya sudah ada guys? Coba kita lihat guys. Hello Kitty-nya masih menari guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita guys. Ada kereta guys. Wah, naik kereta api. Siapa hendak turun? Ayo guys, mau naik kereta, silakan. Wah, ini banyak banget orang guys. Mana ondel-ondelnya guys? Ayo guys, kita samperin guys. Oke guys, ikutin terus guys keseruan kita hari ini. Ini dia guys, ondel-ondelnya guys. Ondel merah sedang menari guys.
musiknya makin pelan guys, ondel-ondelnya beris. Wah, ada ondel-ondel guys. Ya, ondel-ondelnya pergi guys. Dia capek guys. Gak mau lama-lama guys jogetnya. Iya. Wah, itu ada apa guys? Ondel-ondel digotong guys. Kek. Mau dibawa kemana itu guys? Waduh. Oke guys, kita ikutin guys. Coba ondel-ondelnya mau dibawa kemana guys? Dan di sini masih ada ondel-ondel juga guys. Tuh, dia masih berdiri tegak guys. Oke deh, biarin dia yang digotong-gotong itu guys. Kita tunggu aja ondel-ondel selanjutnya guys yang akan menari guys. Iya. Check it out. Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye.